Ḽa ḓa ḽa shuma zwavhuḓi vundu ḽa Gauteng nga phesenthe dza 42,8. Vhe vha dzulela milingo ya maṱiriki vunduni iḽi vha paḓa zwigidi zwa ḓana fu sumbe ṱhanu. Khavho vha paḓaho phesenthe dza 13 vho phasa nga bachelor vho swikelela ṱhoḓea dza u guda dzi yunivesithi. Vha phesenthe dzi paḓaho 17 vho ita na u phasa nga dzinaledzi kha thero dzavho. Hafu ha vhagudiswa avha vha bva kha zwikolo zwa khethekanyo ya vhuna na ya vhuṱanu ya zwikolo zwa muvhuso. Izwi ndi zwikolo zwine naho zwi zwa muvhuso ha ḓivha na mbadelo dzine dza badelwa. 10 wa zwikolo zwine zwa bva kha khethekanyo ya vhuṱanu zwo phasisa vhagudiswa vhoṱhe, zwiṱanu khazwo zwo ita na u phasisa lwa u isa yunivesithi nga phesenthe dzi paḓaho 5. Zwikolo zwiṱanu fhedzi phasi ya khethekanyo ya u thoma u ya kha ya vhuna zwo bvisa phesenthe dza ḓana. U shuma zwavhuḓi ha vundu ḽa Gauteng a zwi ngo vhuya zwa thivhela MEC Vho-Panyaza Lesufi u kaidzela zwiito zwa u thithisa ngudo. MEC vha ri tshiṱiriki tshi songo shumaho zwavhuḓi tsho vha tsho ḓalelwa nga zwiito zwa migwalabo ine ya fhedza i tshi khakhisa ngudo dza vhana. The one that is at the bottom is Gauteng East at 77%. And I want to address the community of Gauteng East. Gauteng East is Brakpan, Tsakani, Springs, Etwatwa. When you disrupt schools, this is what you get. Oba fhiraho vhoṱhe hafha Gauteng ndi Christian Erasmus ane a bva tshikoloni tsha Hoërskool Waterkloof ngei Tshwane. Erasmus uri u ṱoḓa u gudela zwa u vha chartered accountant. I don't think I have a secret per se. The school was very supportive. Our teachers did everything they could to prepare us for the exams, and my family was also very supportive. Naho vundu ḽa Gauteng ḽo phasisa vhagudiswa nga phesenthe dzi paḓaho 10, fhedzi zwi kha ḓi konḓa vhukuma u ridela kha thero dza mbalo vunduni iḽi. Vhagudiswa vha sa paḓi zwigidi zwivhili ndi vhone vhe vha phasa nga dzinaledzi kha thero ya mathematics, science na accounting.